Goedemorgen, Lebenswasserkwark. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht. Dankzij voor die 13 dagen neemt om hier aan komen, om ons tot God loven en prijzen voor de zondags morgens. Welkom thuis. We hebben een zeer bijzondere gottesdienst van der gepland bij dat Kinderdag. En zo we worden een gottesdienst hebben, nu den gottesdienst hebben we een middag geruid verjint. Dat is ganz en sonst schwingt jelle wel dan. Zo blijft hier te middag nu den gottesdienst. En dan nu middag worden de games zijn voor je kinderen. En tijd zijn wo die kost gemeenschap met vrienden, met familie toe. En er worden zo goede zondag zijn. Zo dankzij voor hier zijn. Nog een ding wat ik wel ruid heb, is dat de Lebenswasser Kinderkwark heeft een YouTube-channel. En dit YouTube-channel is voor je kinderen. De leraars hier bij de kwark, die dan verschillende Bibelgeschichten doen vertalen, de verschillende leren ruid hebben en maneuvers gleich in dit te vingen. Die kost het ving op YouTube met de Lebenswasser Kinder naanschrijven. En van der was je, wenn die was een fair live naangoen, er worden beelden allebei non gebakt zijn. Wat die kost met een phone scan en dan brengt die dat naar de Lebenswasser YouTube-channel. Zo dat is hoe die dat kost ving voor die kinderen. Niet maatwerk, jullie den 14 hier bij Lebenswasser Kwark klok 7 service, dat we een soundclass aanbieden. De soundclass dat wordt geleerd worden van Pastor Jakey en Rebecca Giesbrecht, die worden door leren. So wenn die sound interessieren dat, so de soundteam dat ze wat zich ontkomen dat, on zondags morgens dat zich dat alles fan hieren dat, und de aanbedingstijd dat niet te luid is, niet te stil is, dat zich dat alles fan hieren dat, de boodschap ook. En so wenn die technologie interessieren dat, wenn die sound interessieren dat, goed naar de informatie daar schon die opschrijven. Voor soundclass, dan vallen niet maatwerk klok 7 service aan, voor 3 maatwerks. En bloos wanneer die was opschrijven vindt, die was nog niet part zijn van het soundteam, maar dat is bloos wanneer je dan interessiert meer te leren van het soundteam, dit is die je gelegenheid. Nu zijn ons jullie den 17 en tussen klok 4 en klok 8 namiddag hier bij Lebenswasser Kwark, waar we een uitprobung hebben voor den Wer ist es Jesus Drama, wat we worden afspelen aan het Zambaan. Wer ist es Jesus ist ein Drama, wo wir kijken naar Jesus zijn ganze Leben, von Geburt, durch in zijn Leben, wo die gestorben en opstanden von Dood, über 3 verschiedene Sindel. En we spelen auf ein Drama. Wir haben nu al 2 Jahre gedaan. Wir kijken zo verder wachten naar dit jaar nog helemaal doen. Er zijn dan anderes wat in naam komt doen. Dingen, wo wir zo verder wachten kijken. Bei uns wird jene helpen, zum kennen, dass sie Geschichte verbringen. En so, wenn die dat interessieren, Port on dit te nemen, dan kan je abschrijven bij de informatie dash. En dan kan je zin en drie komen tussen klok 4 en klok 8 service. Eens een klok titel tussen kan je aankomen. En dan wordt een klimaat een uitprobung zijn. Ons fehlt Menschen von alle verschiedenen Alters. Ons fehlt Kinder, vielleicht Ältere mit Kindern, Ältere, Jugendliche, noch viel älter. Uns fehlt ein Teil Männer zum uns einhalten. Vielleicht zwischen 15 bis 50 Jahren. Uns fehlt ein Teil Menschen zwischen auch zum Älteren, zum Großälteren, wo uns wollen fehlen. So, wenn ihr das interessiert, seid ihr auch wieder in Information da. Und für nu Juli den 17. August den 12. bis den 15. plant die Lebenswasser Jugend waren in Wapoka te reisen. Und dann nennt sich Turning Point 180. En so, dit was voor alle Jugendlichen zwischen 14 en 25 jaar. Dat kost 2000 Euro per persoon, maar dat al die aankosten betaalt. Zo zijn een die een reis doorgaan. En die kost je abschrijven bij een informationsdash. Oder hier bij de Lebenswasser Offices durch de ganze werk. So, wie wir in die Motor springen, zijn die nu op, wenn die het bloß nog wat in 1. August geleend hat. Ik wil je nog alle gleich een denk hebben van de verschillende klassen, wat deze werken op YouTube en op onze Lebenswasser app reinkomen. Maandag klok 6 service hebben we een nieuwe klas van Wijsheid voor Ouderen. Daarna klok 6 service hebben we een nieuwe klas van Säulische Heilung. Jeder dag klok 10 morgens en klok 5 namiddag hebben we een nieuw kapitel van Euer Abstein. Dat kost je vinger op de radio, ook op onze Lebenswasser app. So maak je deze verschillende tijden voor deze opkomende werk. Jeder zondag, 11:30 morgens in de eerste klasstube hebben we een gebedstube gemerkt voor die. De goede gelegenheid om lauter blijven naar de eerste gottesdienst, er tijd komen voor de tweede gottesdienst. En een tijd nemen voor jezelf, de kosten beden, er worden gebedspunten aan gedacht worden. En dat is een goede gelegenheid voor onze ganze omgeving aan te staan en gebeden. En dan als laatst, we hebben hier een bijzondere mission hier bij Lebenswasser Kwark, wat wij naar Lebenswasser komen. Wo wir durch das Werk Park in Reumergen doen en de uitgeven doen en sonst voor de mensen die dat veel dat. En ik wil een deel van jullie doen dat onderstaan. Jeder zondag met de entweder geld oder een hand brengen. En ik wil jullie bloß so viel Dankeschön sagen. Mag Gott jullie wirklich segnen dafür. Das sind alle Bemerkungen für dieses Werk. Das nächste war eine Zeit von Anbetung angehen. Welkom hier, waar we opstaan en daar aanbidden. Du satz mich auf den festen Grund. Du hältst mich in
los. Du hilfst mir immer weiter. Oh mein Gott, du gibst nicht ab, und mich. Oh, den Frieden, der kommt, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, du gibst nicht ab, und mich. Oh, den Frieden, der kommt, wegen deiner Leute von mir. Mehr zum Leben auf die Stufe vom Tod. Oh mein Gott, so gut, die hast nicht ab von mir. Oh, den Frieden, der kommt, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, so gut, die hast nicht ab von mir. Oh, den Frieden, der kommt, wegen deiner Leute. For me. Nicht ins Grab zu sehen, och sing ut, du bist Gott. Med dig begravs dagen då är frihet, du bist Gott. Hvor du forsprengst, Jesus, du halsåt, du bist Gott. Jeg krest i nom så langt og senk jorden, du bist Gott. Sieh nicht ins Grab zu sehen, och sing ut, du bist Gott. Dagen durch Friheit, du bist Gott. Und du versprechst, Jesus, du halsåt, du bist Gott. Jeg krest i nom så langt og senk jorden, du bist Gott. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab von mir. Oh, der Friede kommt, wegen deiner Leute von mir. Oh, mein Gott, so gut, du gibst nicht ab von mir. Oh, der Friede kommt, wegen deiner Leute von mir. Oh, mein Gott, so gut, du gibst nicht ab von mir. Oh, der Friede kommt, wegen deiner Leute von mir. To sing, oh, I sing you, du bist Gott. Med dig begravs dag und durch Friheit, du bist Gott. Wo du versprechst, Jesus, du halsåt, du bist Gott. Jeg krest i nom så langt og senk jorden, du bist Gott.
wobei wir sind wie frei, wir sind vergift und genommen durch Blutlos gekauft, Blut den Herrn sin Höchstpreisig. Wie wir im Plakat, wir sind wie Königlich, wie wir gefangen, wobei wir sind wie frei, wir sind vergift und genommen durch Blutlos gekauft, Blut den Herrn sin Höchstpreisig. Du hast Frieden in dem Herrn sin Höchst, du hast Frieden in dem Herrn sin Höchst von dir. Und wir wollen nicht tausend, wir singen den Preis. Du hast Frieden in dem Herrn sin Höchst, sag ja, es Gott in Christus steht. Und wir wollen nicht tausend, wir singen den Preis. Du hast Frieden in dem Herrn sin Höchst, du hast Frieden in dem Herrn sin Höchst von dir. Und wir wollen nicht tausend, wir singen den Preis. Du hast Frieden in dem Herrn sin Höchst, sag ja, es Gott in Christus steht. Und wir wollen nicht tausend, wir singen den Preis. Wir singen den Preis. Wir singen den Preis. Wir singen den Du warst hier in unserem Land. Ich bete dich ich bete dich Du warst hier, du schufst auf dieser Steg. Ich bete dich ich bete dich Du warst hier in unserem Land. Ich bete dich ich bete dich Du warst hier, du schufst auf dieser Steg. Ich bete dich ich bete dich Du warst Versprechen, Maul, Wunderwerk, Lichter und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. Du warst Versprechen, Maul, Wunderwerk, Lichter und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst.
Wunderwerke, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Du bist, was ich merke, verspreche in Hola, Wunderwerke, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du bist. Ook wanneer ik door niet val, de shows had, die hier is niemand zal met schoven. Die hier is niemand zal met schoven. Ook wanneer ik door niet zal, die shows had. Ook wanneer ik door niet val, de shows had, die hier is niemand zal met schoven. Die hier is niemand zal met schoven. Ook wanneer ik door niet zal, die shows had. Ook wanneer ik door niet val, die shows had, die hier is niemand zal met schoven. Die hier is niemand zal met schoven. Ook wanneer ik door niet zal, die shows had. Ook wanneer ik door niet val, die shows had, die hier is niemand zal met schoven. Die hier is niemand zal met schoven. Maar ik merk dat we spreken houden, wonderwerken, lichten en donker, mijn God, door het wer du bent. Du bent, wat ik merk dat we spreken houden, wonderwerken, lichten en donker, mijn God, door het wer du bent. 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 Door het wer du Gott, wir singen. Auch wenn wir dort nicht folgen können, du schaffst. Auch wenn wir dort nicht sein können, du schaffst. Wir sind dort nicht immer, Gott, wenn du Raum uns bist. Aber wir wollten du bist, du. Wir sind dort nicht immer, dort du uns halten lässt. Wir wollen dort nicht immer, dort du uns halten lässt, hat. Aber wir können in der Sicherheit leben, du bist immer du. Wir können uns sicher sein, hat. Du bist du. Ich bete, streik uns im Glauben. Oder können wir dort nicht sein oder folgen können. Oder wir wollen dort in uns fortweiten, dort du bist du. Dort du in uns schaffen, das hat. Dankeschön, dort du bist. Dankeschön, dort du dort im Raum jährst in uns. Dankeschön, dort du so leibtulich bist, hat. Dort erst wer du bist. Herr Jesus, Dankeschön für uns reden. Dankeschön für in uns Leben schaffen. Und für uns Glauben steuern. Du bist so gut zu uns. Door das wer du
singen werden. Dort ist ein Fried, wo du wirklich nicht zu beschreiben. Ein Fried, wo wenn du den einmal hast belebt, du wirst dort nicht vergessen. Dort die voll, wo du in die Band auf den Fried, wo du in die hast. Und dort, wo du Romans passiert, und dort, wo von der Meereswalm du Romans sein, und dort, wo von Hue Boy du voranstehst. Das Friede ist gerade aus dort. Das Friede, der nimmt dort alle Eva. Und dort das wird in uns Bern, wird nicht unter Konsum down, was der Friede hat. Das Friede lässt die weiten dort. Und dort, wo du vor dir steht, du wirst zurückkommen. Und dort, wo du vor dir steht, du hast einen Gott, wo die Wort in deine Hände halten. Und dort, wo du vor dir steht, Gott ist Friede. Und das wird nicht so bleiben. Das Friede, wenn du den noch nicht belebt hast, wenn du nicht weißt, wo dort ist, wo sich dort fällt, aber wenn du das Friede, was du hast belebt, wo lange nicht belebt hast, dann sag bloß mir, das nächste Part von den Leuten, wenn wir das singen, und dann frage ich bloß, mir kann noch hängen zu Gott und sagt, das Friede, weil ich wieder frisch beleben. Aber das Friede, weil ich zum ersten Mal beleben. Der nächste Part von den Leuten singen die Akka Friede in den Säulen. So, wenn du Gott fragst für das Friede, dann kannst du dort auch mitsingen. Frag Gott für den Friede, nimm den an. Und lass diese Friede, die wir uns übernehmen. Für das Friede, was heute geben kann. Und lass die bloß erfüllt wird. Kijk uit manchmal ramen. We zijn de blij schaderen met ongerechtigheden. De Wahl, die fällt sich manchmal hoch.
Und wir freuen uns selbst, wer ist in Kontrolle. Und wir kommen zu dir vor dem Himmel und sagen, du bist der, der in Kontrolle ist. Du hältst auf alle Tag. Und du bist der, der uns Frieden gibt. Du gibst uns Frieden, was die Welt nicht verstehen kann. Wir können manchmal selbst nicht verstehen, und yet wir haben Frieden in der Mitte von den Sturm. Dankeschön, Jesus, dafür. Dankeschön, Gott, für wer du bist zu uns. Dankeschön. Wir loben dich und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer Jesus eine Hand geben. Dankeschön, Jesus. Halleluja. Ich kann Ihnen durchsagen. Welcome alle hier. Mir freut, dass ihr sind zurückgekommen von der. Das ist ein besonderer Tag für Lebenswasser. Dankeschön für hier sein. Und Dankeschön für alle von denen, die uns luten in Jün Heimland kommen. Und mit Jün Top sind, wo immer ihr sind, on Livestream. Das ist interessant, dass wir auf diesen Weg connecten, dass der Heilige Jesus kann mit uns sein, mit was wir hier tun. Und er wird mit uns sein und uns wiederleiten. Ich wünsche Ihnen ein bisschen gesehen der Tag. Und bis auch eine gute Zeit ist, mit uns zu tun. Von der aus war ein besonderer Tag. Ich sage dort liegt jeder Sonntag, aber das ist dort. Das ist ein besonderer Tag. Und mir hat es scheint, dass die hier sind. Ich frage nach manchmal Menschen, was geht die scheinen? Wenn es Sonntag wird, oder wenn es Sonntag ist, dann löschen am Montag. Ich weiß nicht, was das für die ist, aber ich schaue jedes Mal noch Sonntag. Mir hat es scheint, mit YouTube sein, und bis ein Tag haben, wo wir uns gerne utreiben, mit Fremdtop sein, und das ist ein gutes Ding. Für Sonntag dann hat wir eine Membership abgenommen, wo Menschen sehen, hier will ich Tüß sein, hier will ich sein, hier will ich meine Guven brücken, das soll meine Tüß wie Kirche sein. Hat 37 Menschen, die hier nie Members waren, das wir ein gutes Ding. So wir sind die Kirche, die Kirche Familie warst. Und von der haben wir auch ein besonderes Ding. Von der, weil wir die Eltern mit ihren kleinen Babys nicht kriegen, dass wir können sehen, beten, ewig. Und wir sind es die Familie was und die Kirchenfamilie was. Und das ist sehr gut, das ist sehr schön. Und so, ich würde nur die nächste Frau, dass die würden nicht kommen, die all die, die abgesigned sind für diesen Service, so kommt die nicht mit ihren Babys taub. Das erste hier, das ist meine Frau hier, Christi. Und sie hat uns die Kinder gegeben. Und sie ist eine brave Mama, eine große Mama. Und so, anyway, kommt alle ab. Und bloß, dass jeder weiß, was hier in diesem Service sind. Der erste Service wird hier auch der ganze Stage voll. Und drei kleine Babys, was wir hier sahen. Und das sind nur noch eine andere Gruppe. So, wir haben drei kleine Babys. Und das ist ein sehr gutes Ding. Wir gleichen dort. Sehr schmackiges Ding. So, wir werden alle auf der Kamera haben, weil wir uns was schaffen in einer Lane. Vielleicht macht das ein bisschen fertig in anderen Stunden, wer nicht das Baby hält, like that. Ja, hier ein klein bisschen dichter taub. Ja, weil muss sein, ich habe mehr. Vielleicht wird ein klein bisschen wieder dessen zwei Fell, actually. Komm wieder hier ran. Für die Lied, die online sind, vielleicht Freundschaft, oder was immer, was das sein will. Weil muss sein, dass was schaffen, ein klein bisschen wieder, vielleicht ein klein bisschen hängen erst Stunden. Like that, and you can come close. Dann, wo wir alle in eine Hand können, sitzt das nicht stramm, wer wird eine Hand geben. Das ist, was er schmeckt. Beautiful. Beautiful. So, nochmal dann Frau der Menschen ans. So, wenn die ihn sehen, beten, über die Kinder, was meint das? Was ist das so reich? Was bedient das? Ist das die Frau nochmal, ist das ein bisschen, was die Katholische tun, dass sie die Kinder taufen, wenn die clean sind und so eine Dinge. Und das ist, was es nicht ist. So, wenn die Welt kann an das Internet sieht, gehen, und da habe ich dort ein bisschen beschrieben, was wir glauben, wenn wir die Kinder sehen. Und so kann ich das selbst nur lesen. Aber basically, in Kart, wo das ist, wie will bis mit in Top gehen, und als ganze Kirchenfamilie, und wir sagen bis, wie will in den Städten, wir wollen sehen, sprechen, und bloß mit in gehen, wenn sie die Kinder lernen, auf dem Weg, was Gott hat geplant hat. Und so das ist ein bisschen sehr gutes Ding. So, die Kinder, die wollen Luther leben, eine Entscheidung merken, aber das ist ein großer Part, was die Eltern können tun, um das ein guter Einfluss sind, und lernen und sehen. Und wenn wir beten, vielmehr wenn wir beten, in uns gebeten, meistens haben wir ein Futter und sehen das, und sehen unsere Arme, und sehen unsere Kinder, und sehen, und wir fragen immer noch sehen, right? Das ist, wie sind, und das ist ein sehr gutes Ding, und von der Welt bis alle Typen Kirche, und sehen mit jedem Ernte sein, wie in der Städten, mit diesen kleinen Kindern, was Gott gegeben hat, um die abtragen, ab dem Weg, was bisher gut sein für die Kinder, für die ganze Jugend. So, Christi, sie wird die Namen sein, die Namen von den Eltern und auch von dem Baby. Wat van het eng ontvang. Dit eerste is Theo Jasser en zijn ouderen zijn Pancho en Martha Martens. Abigail en ihre ouderen zijn Fernando en Irma Letkeman.
En Abigail Grace en ihre ouderen zijn David en Christy Letkeman. En Leila Quinn, ihre ouderen zijn Eben Susie Weeb. And the special one, Selah Victoria en ihre ouderen zijn Jacob en Cindy Weeb. En Jason en zijn ouderen zijn Willie en Naita Thiessen. Nicholas en zijn ouderen zijn Jake en Nancy Peters. Wyatt, zijn ouderen zijn Herman en Cecilia Deck. Elizabeth Jane en Allison Grace en ihre ouderen zijn Frans en Judy Deck. Emmeline en Lincoln en ihre ouderen zijn Dwayne en Christy Platt. En Ariel en zijn ouderen zijn Jesus Alonso en Sandra Terran. Zit dit niet was grappig en smaak? Ik weet niet dat ik het woord uit, maar ik zei dat maar eenmaal. Zit het niet fijn? Dat is sehr gut. Zeg met vrouwen dat die opstaan. We hebben het pas formaal merken. Dit passiert niet jeder zondag, dat hier 2 Mal de stage ganz voll wordt met kleine baby's. En van de eerste dag, van der we ergens Leute bewiesen an enger Städten, für ihren beten. En some van jullie zijn hier, wat vielleicht jullie grootkinder zijn. Er wordt allemaal het as. En zo, ik wil een gebed beten. Maar die tijd waar ik bid, word ik als vrouw dat je ook een gebed doen. Je kan some van hen persoonlijk. Je weet some van de dingen, waar je hebt geschafft, dat je geboren worden en some zo'n dingen. En je weet, krijg Einzelheiten, wofür je wel beten voor al deze kleine baby's. En voor de ouderen. En zo, ik wil je pas smoot merken. Wanneer ik bid, in jullie gedanken, bid ook bloos persoonlijk voor deze koppels hier. So we wollen ze hang bis abheben en een bisschen sehen beten. Voor am Himmel dank zijn dat du hast ons Kinder gegeven. En dat het een zegen is. Du sagst dat het is een zegen. En ik bid nu krijg dien zegen even eind. Wie zegen eind als kerk. En wie vrouw bist Gott, dat du was met eind kon. Du was eind gezondheid geven. Du was eind beschützend en safe hou. En du was met deze kleine kinderen zijn dat die wordt bloß goed kunnen aanwassen. Dus ze worden wassen, dat ze worden leren te gaan, dat ze worden leren te lezen en te vertalen. En dat het bloß wat een bijzondere zegen zijn, een charme van zegen even. En wat du bloß alleen kan geven. Voor hem helemaal ik ben een bijzondere golven en zegen over de ouderen, geduld even en. Wanneer ze de kinderen optrekken, dat ze worden op zo'n weg die traag wijzen en optrekken, dat du was een wiljevoll dan ha. Du hast het gegeven. En wie wil op ons doen dat du was een zegen daarvan had. Dankzij God. En ik bid besonders voor de dads, voor de moms, dat zij voor geduld hebben en dat zij voor bloos een eenigheid als een familie de kinderen aanleert, dat het wat een grote zegen zijn. En dien recht God. Dankzij voor dat. Ik bid dus beschützung even en gezondheid en dat die was jeder stap met en kon. En Jezus naam bid we. Amen. Amen. Wer wird eine Hand geben? That's awesome. So je kan gaan, want je wil, je kan je kinderen en de kinderen krijgen aanbrengen, je kan je doel zetten hier. En zo, wanneer je wel nog de nacht brengt, je kan dat doen. Die kunnen met je zetten. En meest wordt we een goede boodschap hebben krijgen voor je. En dan alle krijgen waar je nu bent. Oké, so het nächste jaar kan ik een klein beetje te vertellen van ons Maya voor Jezus project. En wanneer ik red van een Maya voor Jezus, dat meint dan dat we hebben wat geld aangekregen, te wiederbouwen, te Maya ruim merken. En Maya doen voor Jezus. En dat is dat geld wat bezit aankomt, is wat hier om Zondag Samarius aankomt. Zondag Samarius, dat geld wat je geven doen, je $10 of je offering, dat brengen we de kerk aan dag voor dag. En dan wanneer we Maya ruim merken, en vergraten doen verschillende dingen wat we je doen hebben, dat komt aan, direct het Maya voor Jezus. So we hebben aanvangsjaar dan dat we waren in Maya voor Jezus project. En we merken dat open, je hebt gelegenheid dat je geven kan. En we horen dat verschillende dingen wat we zeggen, wat we willen doen. Some dingen verbeteren, some missionen bezit in je steden en zo verder. En dan hadden we een nummer van $155,000. En dat kwam alle aan, plus nog een klein beetje meer als dat wat dan aankwam. En dat geld wat als meer aangekomen, dat wil we gebruiken te meer ruimmerken. Meer ruimmerken actually krijg voor kinderen. En zo, hier is dat zo haak some beelden, waar een klein beetje kijken, host ik dat even gaan. Dit is de kerk waar we nu bij zijn en dit part wil we er nog aanbouwen. Dit is een 100 show bij 105 show, zo groot is even 10.000 square show. Dit is een beetje zoals de vloerplan wordt loten. En dit is waar we hier bij zijn. Dit is de kerk hier. Hier is de kinderkerk. Hier is de Fairlife. En dit part wil we er nog aanbouwen. Some van jullie hebben gevraagd, is dit al een part van dat geraadred building, dat grote gebied, wat we daar in den plastic dash kunnen zijn? Is het al een part van dat?
En ja, dat is een poort van dort, aber dat is independent, dat is apart. Later, wanneer we dit worden aanbieden, dat worden alle gewoon aan te passen, dat alle wordt schaffen. En zo, dat is nog niet dat grote gebied, aber dat is eine Staub wieder. Hier zo is het een klein beetje klarer te zijn. Hier is dat Gräbergebiet, wat we er willen aanbieden. En dus je kan zeggen, dat zal hier een kinderkerk geven. Nu hebben we de kinder van 6 tot 12 jaar alle hier zo ben. En aan Durchschnitt om zondag zijn er over 120 kinder, 121 kinder im Durchschnitt, wat hier bijna zijn. Dat zijn de 6 tot 12. Dat is niet de kleine kinder geteilt. So van 6 tot 12 hebben we ongeveer 120 kinder. En wie wilden hier apart doen, dat we de 6, 7 en 8 jaar hier bijna hebben. En aan de 9 kunnen vielleicht aan die gaan, wo immer ze wil. Dan 10, 11 en 12 hier apart in deze klas doen. En zo wie wel zijn, is we kunnen de kinderen best beter leren, beter enthalten op dem niveau, wo ze zijn. Wenn we een beetje kijken, dan wo kinderen leren, dan die hebben ganz verschiedene wegen, wo ze dingen verstaan, wo ze leren kunnen. En die voor wat de kinderen hebben, gehad hebben, die weten dat. De 6-jarige kinderen kunnen dingen ganz anders verstaan, als die wat al 12 jaar oud zijn. En zo dat is de grote hoofdzaak, waarin we dit hier aanbieden, waar we wat meer stoven gaan doen, waar we methelpen training kunnen geven, te meer mensen helpen, leren waar ze kunnen methelpen om zondag, en dan wat storages en zo wieder, en dan is hier een stoel zum Frühstück eten, een eetstoel, en zo de cocina, die wat we hier zo bij blijven, en aber hier zo bij wel we aan zondag Samaria's Frühstück eten. Zo, voor die wat niet weten aan wat het gaat, all die wat de doen om zondag Samaria's, wanneer je opgesigned zijn, je doen den zondag, dan kan je hier voor vrij komen Frühstück eten. Sommige mensen komen al tijdig hier aan, wenn de eerste service met eier aanvangt, alles rijdt en dan wordt hier bijna, nu wordt hier Frühstück eten, dan wordt er nog vol, zo wie wel dat met je een later steed merken, wo ze kan eten. So hier wordt nog eine der zijn, wo je wordt kunnen gaan, so die lied wat de kinderen hebben, die alles, die worden hier naam komen, en de kinderen hier zo naam zijn, dat die hier naam gaan kunnen, oder hier, en dan vielleicht nog de kleine kinderen erboven naam brengen. En zo dat is een beetje den plan daar, wat we hadden zum Wiederschaffen. En zo voor nu hebben we geld, dat we weer de schaal daar aanbieden. Dat wordt ongeveer dat ze loten van boven. En dit is nog een beeld, dat kunnen loten. Dit is de schaal wordt loten. En zo, we hebben nog niet al het geld op, om dat alle ganz fertig merken. Loten waar we je leen het geven, waar we zijn, dat is een meer voor Jezus je leen het, dat je meer geven kan. En zo, en dat is wat we hier zitten plan te doen met dat. So, ga je een klein beetje een update en dat wel we nächste week aanvangen. Nächste week maandag gaat het los. Wie vroeger de contractors is, die worden leren op maandag. Ben van deel wel weer op half spelen, dat de spoes hebben. En maandag wel ze aanvangen te groeven en met de bassen schaffen en zo'n staat en dingen. So dat is haastig een beetje wat we plannen te doen aan dat meer voor Jezus. Vele zondag dan had ik een boodschap en ik nam de zeens en dachten. En we kijken een beetje naar dat God, die zegt ons, hij wil ons zeens en dachten. En hij zegt dat we zijn zijn kinderen. En we kijken een beetje naar den timer, wat dat dan, wanneer we op eenmaal wo haar gegaan, zijn we dan nog maar zijn kinderen, of zijn we niet zijn kinderen, en al die dingen. Zo wie we in zijn familie aangenomen, adopt in zijn familie. Wanneer je dat niet gezien hebt, go terug. Maar dit is een van de versen wat we daar lezen. Ik wil jullie voor zijn, en je zal mijn zeens en dachten zijn, zegt de Almachtige Heer. God die zegt, ik wil jullie zeens, je zal mijn zeens zijn, je zal mijn dochter zijn. En dat is manchmal schwer te verstaan. Zijn we werkelijk zijn zeens en zijn dochter? Vandaar willen we van sons en daughters, zeens en dochter reden, maar van kleine kinderen. En wo we kunnen onze thuisje familie, wo we aan kunnen optrekken, wo we kunnen onze kinderen leren. Men mij denkt dat als we in een huis komen met ons eerste baby, we hebben een kleine cavalier koa en zo we kwamen in een huis, hingen hadden we in een koafhuis gemerkt en een setter, een kleine baby. En ik dacht te mezelf, als we thuis weer, wo in de wereld is het mogelijk dat hij ons gaat dat baby metnemen? Ik bedoel, wer zei wie, dat we de jeweils plussen, wie kan een huis voor met dit? Wat zal we nu met dit? Dat is geen buurt niet, wat er zegt, wat we het nächste zal doen. Ik would me gewenst hebben, en zij geloof ik ook, wanneer de nurse, wie onze kinderen weer in Texas geboren, wie een zeer vriendelijke Texas lady, wat ons daar helpt met alles. Ik dacht, die had zult metkomen, maar irgendwas, aber wat zal we met dit? En wie feilen ons dus, wanneer we gleich rijden weer, om onze kinderen optrekken, en we feilen ons zo, wie weer unqualified. Aber de waarheid is dat God de heeft ons alles gegeven, wat we brücken, wat je brücken, om jullie kinderen optrekken. En de kinderen die zaten zijn. Kinderen zaten zijn van den Herrn. Kinderen zijn een geschenk van hem. Zoals Pfeilen in einen starken Krieger seine Hand, so sind Sehens und Dächter für einen jungen Vater.
Dus die voeders wat hier alle boven stonden alle een beetje gelijk en stijl. En dat is veilig in zijn bouwen houden. Zo als dat is een geschenk voor die. En zo glücklich als die een bouwen houden door van val ha. En we zijn ook glücklich als kerk. We hebben die kerk vol. Ons bouwen houden is vol kleine kinderen. Dat is dus einfach een zeer grote zijn. En zo ik en Christi, we werden ook niet uitgeleerd en zijn nog niet. We zijn niet experts in Kenia. Of in Kenia optrekken. Maar één ding wat we leren. En dat schafft beter aan die Kinder te leren met weten en visioen, like values, de dingen wat ons werkelijk wichtig zijn, die Kinder dort verzekeren te leren en jeder dag met dat schaffen en zeggen, dit zijn de dingen wat ons wichtig zijn. En dit zijn de dingen wat ons wichtig zijn, immer waar dat zijn. En er steht hastig aan die Kinder verzekeren, der karakter om te draaien, der benemen hastig verzekeren om te draaien. En zo, als onze Kinder klein weer, dan hat Christi davon geredet, wat is ons wichtig? Dus wat willen we onze Kinder leren? We vangen ons dingen op te schrijven, lange listen maken, want dit zijn ons wichtig. En even zeggen we, dit zijn die dingen. En ik wilde niet alle zeggen, hier zijn een paar dingen wat voor ons wichtig zijn. En dat is respect. Ons is het wichtig dat de Kinder weer respect leren. Ons is het wichtig dat de Kinder worden samen in een team bij een sport spelen. Vielleicht wo Baseball of Soccer oder wat immer das wir. Wenn die mussten mit einem Team top spelen en die waren aan dat ze zijn niet bloß allein, ze moeten ook hier een teamplayer zijn, met een team top schaffen, om zijn te gewinnen. Ze zijn niet einer allein. En zo ze hadden goede dingen geleerd daar dort. Ons is het wichtig dat de Kinder weer zingen leren. We schicken die naar de school dat ze weer kunnen leren zingen. En dat ze kunnen schijn zingen. Dat andere ding, we leren onze Kinder dat die weer zwemmen kunnen. Ik kan niet zwemmen. Ik zwem tussen een stein. Ganz bij eng. En zo, dat is ik zwem. Mir is dat wichtig, mir wird dat wichtig da. En ik zei, waar onze Kinder leren zwemmen? Wenn mir grüzzelt dat, wenn kleine Kinder op eenmaal weer verzuipen. En dan brachten we in een swimmingpool, een kleinste Cindy weer het. En die wilde zeggen, schmijt uit een pool en die vangen aan te paddelen. En ik dacht, zo kijk mal naar, heb ze halten, maar die leerden er. En van deze dag kunnen onze Kinder fijn zwemmen. We weer een paar jaar terug, samen jaar terug. We hebben een insel en dan voeren we van de insel een beetje weer op het water op. En dan deden we daar snorkeling, kijken we in het water naar de vis. En ik deed mijn life jacket aan en alles aan. En op eenmaal zei ik aan ze, ja, alles heb ze bis even een boot, bis even de kant, even ohne jacket. De nächste halve stunde zwaamen we daarom en kijkte naar de vis. En ik schlug water met mijn roeder. En zo, mir wird het wichtig dat onze Kinder worden kunnen zwemmen. En zo, dat je kijkt wat voor jullie wichtig is. Schrijf je dat op en dan zeg dit zijn onze values. Dit is ons wichtig. Veel meer dingen wat we hebben, wat ons zeer wichtig weer. Maar de naturale weg van Kinder aanleren, dat passiert meermaal van ons ouderen bij het stuur, wanneer we rijden zijn zum uitgaan. Al deze candy store en dan willen we hastig de benemen veranderen. Die willen candy, die vangen dan te schreeuwen en de Kinder wordt even aan een arm aangevoerd en uitgeslapen en zo'n dingen hebben we zijn. En zo, die natuurlijk als het ten bloß krijgt door verzekeren, die benemen te ändern. Vielleicht op een geburtstagsparty, irgendwo maken mensen, wanneer je bij andere lied zijn, wanneer het tijd is om naar huis fahren. De ganze avond even heeft het fijn geschafft met de kinderen, nu zijn we rijden om naar huis fahren, dan liggen die op de vloer. En dan komt het erop aan dat we als ouderen de dalmank dat zijn, we schämen ons van die lied, dus onze kinderen die zullen je toch niet zo dit zijn. En dan doen we u druk manchmal verzekeren, die benemen hastig te ändern. Maar wat de beter schafft, is wanneer we blijven bij leer en onze values, onze weten die Kinder leren en niet zo zeggen, bloß der benemen hastig verzekeren te ändern. En met dat zeg ik niet dat het niet nog manchmal fehlt, wo bis na te stalten en geduldig met het omgaan en wo een benemen ändern. Maar wat de beter schafft, is wanneer je voor je Kinder dingen bezien wat je wichtig is. Wanneer we bij andere lied zijn, dit is ons wichtig. Wanneer we bij een stuur zijn, dit is ons wichtig. En dan waarom? Waarom is je dat wichtig? En zo is ik Christi jong weer een kleine Kinder horen nog, falls ik dat nog manchmal zo. Maar te die tijd weet ik, dan ga ik me nog manchmal zo gefallen. Kinderabtrag is meest krijg allmählich. Er zijn zoveel regelen en wanneer we op eenmaal een regel niet waar nu komen, dan worden de Kinder ganz verspelen. Maar dat is niet zoals het is. God helpt ons met dat en zo hij kan ons helpen. De Heilige Geest kan ons helpen en hij kan ons verschillende dingen wijzen en waar we kunnen onze Kinder optragen met values, met weten, wat er voor een lange tijd zijn, niet bloß nu hastig te benemen. Der hastig benemen veranderen, dat brengt niet goede vrucht. Maar weten naam brengen in de Kinder, wat er wat verlangt zijn, want dat is wat de Bijbel van redt, dat ze weer weten, waar ze gaan gaan. En dit past niet voor allem. Dit is niet een one size fits all. Een size past allem.
Jene älteste Kinder, wo jemand anders lehrt, wo abrechtig zu sein ist, wie ein Jüngster zum Beispiel. Oder was immer das ist. Die Kinder sind verschieden. Das ist nicht, wenn wir ein Ding ausgefigert, dass dort ein Rezept ist, nur wird es für jeder Kind schaffen. So dass die Dinge, die verändern im Bett. Und, aber was das braucht, ist, um diese Werten und die Kinder nennen, prägen oder lernen, das sind ein paar Dinge hier, Bianca hat die Eva zu gehen. Das sind die Dinge, die das braucht, um die Werten zu lernen. Das braucht Fleet. Und das braucht ein Fernnehmen. Das braucht, auf Englisch würde wir sagen, Intention. So ist das mal einfach geplant für das. Das braucht Fleet, das braucht ein Fernnehmen. Das ist, was das will tun, das, was uns wichtig ist. Und dann war Erholung. Jeder Tag war sein. Jedes Mal, wenn ihr am Stuhl fahrt, wo immer ihr hinfahrt, oder ein anderes Lied, das ist uns wichtig. Das ist uns wichtig. Und das war Erholung. Wenn das nicht bloß einmal sein. Und das braucht Geduld. Und das wird manchmal aufgeregt, und wo wir gründlich sehr Fehler merken, aus Families, aus Vaters, aus Mamas, wenn wir nicht genug Geduld haben. So weil wir Geduld haben. En het andere ding is, en op Engels zeggen ze manchmal, dat braucht een ganze dorp. It takes a village to raise the kids. Dat braucht een ganze dorp om die kinderen optrekken. Ik geloof niet dat het ganz so erg is, maar wat ik daarvan uitneem is, dat we kunnen van andere mensen leren. We hebben een dorp gaan, wo immer dat is een lied wat de ver ons zijn, en met een top koffie gaan vrouw. En wat doe je dat met jullie kinderen? En jullie kinderen zijn een paar jaar alles aan ze. En wat doe je dat? En wat doe je dat hier? Wenn we kunnen alle naar somebody kijken, wat verrappel is, wat de wieder is wat we zijn. Eigen Christi doen dat nu nog. We gaan nu nog lied waar we gaan voor en aan het reden. En wat doe je dat met de lied wat met jullie kinderen wat bevrijd zijn en met verschillende dingen. En ze kunnen ons leren. We zijn toch nog niet gewaast. We zijn toch nog niet gewaast en dan gaan we met zo'n reden wat er al zijn gewaast. Dat andere ding wat ik hier best wel hostig aanschmieden is, we hadden het Wijsheid voor Ouderen video-series gemerkt. Ik kan je op YouTube zijn, er ons app, je kan het boek erop holen. Sehr praktische Dinge, die jullie kinderen leren. En so, wenn je dat nog niet gezien hebt, goed op YouTube, holt je dat erop, wat immer je kan, om deze dingen leren, plus praktische dingen. So, wir haben noch 3 alles zu kijken. En deze alles, die heb ik uit de Bibel genomen, aber van 0 bis 12, dat zijn kinderjaren. En de kinderen, die willen we anders leren, waar de mensen nu kijken, wat in dit alles zijn. En dan van 13 bis 19, dat zijn erwachsenen. En dan onwassende. En dan 20 en Eva, die zijn erwachsen. Dat zijn adults, wat we op Engels zijn. En Mianka had een vers te lezen, zijn wie niet waar krijgt deze 3 alles dat kan uitvingen uit deze vers hier is dit. En dat zegt is dit. Kinderen, so dat is het eerste age daar. Jullie christen vielleicht als jullie ouderen gehorchen. So de kinderen, die veel te leren dat ze er ouderen worden gehorchen. Wils dat als dat rechte te doen. Vader en moeder eeren. En ik geloof dit als voor de teenagers. Dit zijn voor de 12 tot 19 hier. Dat is het wichtigste ding wat ze kunnen leren en wat zij zullen leren als er ouderen eeren en ook andere mensen hebben, dat ze die worden eeren. En dit zijn alle waar ze hier bijna zijn. En dan het nächste zegt het, dit wordt het eerste gebouwd waarop God dat verspreken leert. Dat die dat goed gaat en dat u op lang op je leven kost. Ik kan nog maar mensen gevraagd dat, wat is dat er hangt, dus wat is de beloning, want die was die ouderen eer. En zij zeiden, wel, dat is omdat ik een lang leven heb. En werkelijk is het aber dat die dat wat goed gaan. Wer moet wel een lang leven hebben en dat het niet wordt goed gaan. En zo dat is wat er voor de erwachsenen is. En zo van 0 bis 12, dat is hoe we de kinderen beleren. Dat is hoe we aan beleren. We moeten de kinderen leren. En hier van 13 bis 19, dit zit al ganz anders, waar we onze kinderen met hen omgaan. Hier doen we het al traag wezen. Hier doen we het traag wezen, dat zal een beetje anders is beleren. En dan van 20 naar 8, dat is hoe we hen vertrouwen. We werden bis moeten trusten. We moeten ook een wedstrijd vertrouwen en zeggen, ik trust die. Dat wat ik die geleerd heb, en hoe ik die heb traag gewezen, nu vang ik die om te trusten, dat die was dessen weg hier is, dit te gaan. Leer een kind den rechten weg gaan, dat wanneer hij ook daarbij blijft en wanneer hij ook oud wordt. En zo, we kunnen een kind beleren wanneer hij klein is. Dat gaan we als dat zo zijn. Leer die een kind. Mianka hier is dit zo hastig een klein beetje hier te reden van schachten. En ik weet, dit is een zeer empfindelijke timer. Wenn zeer veel, als het wordt mes gebruikt, dat er erg gebruikt, dat schachten. En daar wil we meest van reden. Ik wil een klein beetje zijn wat de Bibel zegt over schachten. En ik Christ die reden dat deze werk een beetje van, waar had je gewoon met onze kleine kinderen als die klein weer. En mij denkt eenmaal van Jordan, hij lijkt weer 5 jaar oud. En dan zal hij schacht krijgen. En ik weer met hem op in de stoel. En reden ervan en alles. En dan
En dan, oké, nu zit ze weten, nu word ik am Schacht. En zo, wacht een klein beetje. Kan ik die nog wat zijn? Ja, die kan wat zijn. Dan vaak als zij om te denken, wat weet ik die nog wat zijn? Bij mij zeggen, I love you. I love you, Dad. Ik zie die zo goed. Oké, so dat is goed. Oké, dan go wieder, nu weg schachten. En dan, wacht een klein beetje. Kan ik eerst nog beden? Ja, die kan ook nog eerst nog beden. En dan wordt hij beden en hij wordt zeggen, ernstlich Gott vrouwen, dat hij wordt geraad worden van deze Schach. Maar dat had niet geschafft. Maar dat is de kleine Kinder manchmal zijn. Maar dat is wat de Bibel door even zegt. Dat zegt, wer die niet een kind te beleeren. En waar we hier kijken, dat is beleeren. Dat is niet schloon. Dat is niet verkiel. Maar wer die niet een kind te beleeren, die wordt ervan niet sterven, wanneer du met den Stock strooft. Stroof hem met een stok, een raad, de zeil van dood. En zo werkelijk, wanneer we hem worden strofen, ik wil gerne zijn zeil raden van haal. En zo dat is wat Jezus zegt. Hij is er nog sterk over dit. En wie mensen, wie jij manchmal wordt daar even. En de oorzaak waarin we daar wordt daar even, jij zei, ik wil er ganz van weg blijven als, wenn vele ha, zou je erg Schach gekregen. Ha zou je even je rest gekregen, even am Regen, even de beinen, al wenn er blijven wordt. En ik Christi ha zelfs een vriend, hij zegt, wenn ik ze tot zo ha Schach gekregen, wie worden ze kunnen niemals schachen. En we hebben een vriend, ze staat in de States, en we kijken nu nog manchmal naar de Kinder, en we zeggen, dat hebben we ook niet ganz geschafft. Maar dat is wat er manchmal passiert. We zeggen, daar zijn we ganz sterk met, dan gaan we ganz naar de andere zijde. En zo, wanneer ik red van Schach, ik red niet van verkielen. Ik red ook niet van een knappel. Niet een tweebifeier, er zijden, er al zo'n soorten dingen. Ik red van wat het hier is, dat ze zeggen, een stok, er een stick, en dat zijn dan een kleine stokje. En mijn dad, die mij ook nog mal Schach. En hij had een belt, wie een beetje stief dat belt. En zo, ik kreeg ook Schach, ik leef 7 of 8 jaar, ik het laatste Mal Schach gekregen van dat. En hij vertelde me en hoe wijn en alles. En dan wordt hij mij in de schachten. En hij zei, wo slag je hem dat je? En mij denkt dat nog, ik zei, wel, du brukst gleich. Du brukst gleich, wanneer dat zo slag je hebt. Du brukst me gleich schachten. En hij zei, ja, ik zie die goud en daar en duik dat. En zo hij schacht me. En dan loopt dan weer hij me goud. En ik dacht so, wat is dat? Dat kan ik niet ganz verstaan. Een vriend die zei te mij, zijn dad had ook zo'n kaart eens gebeld gehad. En daar had hij den Bibelversen op, den Spruch opgeschreven van dat light, I need thee every hour. Ik bruk die hier staan. Maar anyway, en zo, schachten, dat kan een tijd zijn waar we dat doen. Maar ik wil best klar zijn, dat wanneer we reden van schachten, dat is een allebad waar dat riekt. En we bereden ons al ver onze kinderen groot werden. We zeggen, wat we oud wel weer schachten. En zo, mij denkt dat, van even als ik op was, mijn zuster, die kreeg eenmaal Schach in de school, als ze even 12 jaar oud was. En ze had something, waar ze met een groep top was, en de leraar had gezegd, wel, dan word je pas alle schachen. Maar dan weet ik dat voor mijn derde gaan, dan reden met den leraar, en dan zei dat sonst had niemals zal passeren. Een 12-jarige girl had niemals zal Schach krijgen. Dat is een young lady, dat is een kleine lady, die had niemals zal even gestraakt worden schachen. Niet van wat hij doen had, niet gedaan, dat we ganz bezien point. Maar een 12-jarige meisje zal niemals, een jong zal niemals niet gestraft worden. En zo wie passen er nou op dat onze kinderen niet op den weg worden Schach krijgen en schachen den weg. En zo, wer den Stock nicht brukt, hat nicht ewig versehen sein, aber wer sein sehen gut ist, wird am vorsichtig belehrt. Und wenn ich hier von so Menschen, wat mir nu zijn, wo zij haar Schach gekregen, dat we niet voorzichtig beleeren. Dat we uit daalheid zij de mensen verslaan. En dat is niet wat ik hier zo van red. Zowel we dat niet doen, waar we de kinderen niet slaan, waar we het niet te schaan brengen, wenn dat is niet wat Jezus deed. En zo, wanneer hij zegt voorzichtig, dat meint, wanneer de klein zijn, voorzichtig de kinderen beleren. En hier is het gezegd, dat we zijn broeder, wir zien sehen, goud als die wat dat doen. En zo, wanneer je hem werkelijk goud zijn, dan wat we dat doen. Maar hier zijn een paar dingen wat je kan doen, wanneer je de kinderen leert. Eind als sie klaar. Wanneer je een stroof wil geven, er ver je een stroof geven, zeg, dit zijn onze wetten, dit zijn onze regelen, en sie klaar daarmee. Christi zei mij dat, zij weer mal naar de boeien voeren als familie, en zij weer een beetje geraten, en haar kleine broeder, die had zijn orders gekregen van haar mom, en de mom had gezegd, du sollst niet op den boeien af, kost den boeien zijn, niet op den boeien afgaan. En dan op eenmaal 3 Stunden later, dan komt de kleine jongen ganz mutig aangeraan, en vraagt de man, wo bist du? Dan zegt hij, ik ben op den boeien boven. En bis hij weer nog stiller is, wat dit boeien weer. Zo zie klaar.
Sie klar mit jenen Kindern, dass sie weiter wohnen, bei sie selber abgehen und wohnen nicht. Und das andere denkt erst, sieht standhaft, sieht nicht twiebelig mit dort. Nicht twiebelig sein und solcher, sieht nicht ein fertig Kinder, dort wird nicht das rechte Ding sein. Und dann das andere ist, niemals dat wird down. Niemals dat down, wenn je da sind. Ich mal aufkeilen, fort nach Haus. Dat Lothar, red mit ihren Lothar. Niemals dat down, wenn je da sind. Wenn dort, wo viele von uns weiter auch haben, wenn wir Schach gekriegt, wo die Vorräte der Mama uns hat, ewig gerast, wenn sie da wäre. Hier ist das Ding, Gott, der straft uns niemals nicht, um uns zu Schauen bringen. Und so werden wir unsere Kinder auch niemals. Niemals erst der Schäm mit der Taub, wenn Gott uns strafen wird. Hei demütig uns nach manchmal. Und so dort können wir vielleicht auch mit unseren Kindern, aber dort ab so ein Weg, dass die Kinder nicht was zu schauen war gebracht. Dann das nächste gehen wir nach der, in die Vorrat versucht, jene Kinder nicht, sondern andere wird, hetzt die nicht an, wird nicht da, aber da trägt die ab ein Christeljahr war ich ab und bis ein Trag wiesen. Und so das, wo wir anfangen, ein Trag zu wiesen von 12, 13, bis 19 Jahren, das, wo wir ein Trag wiesen. Ein kleines Kind, dort sei wie was er denken soll. Wir sagen, das, was du sollst tun, und das, was du sollst denken. Aber wenn die erst 12 und ewig sind, wenn die erst Teenager sind, dann sei wie ein Wort zu denken. Nicht Wort zu denken, aber dann sei wie, das ist die was ewig tal. Und wir lernen ein Wort zu denken, nicht Wort zu denken. So, das ist ein ganz anderer Weg. So, wir tun in Rechten. Wenn wir bei 12 und 19 dort fest sind, dann dürfen wir Tragwiesen und in Rechten. Das belehrt, das hat dann all passiert sein. Und, dat alle van 20 en een dat is interessant, wanneer ik kijk naar, wel, dit is een vers als ik lezen. Je zal den Herrn, je God, met ganzen harten goed zijn, en met je ganze zeil, en met al je kracht. Deze weer die ik je van jou geef, zal je niet vergeten. Zo vergeet het niet. Schap je kinderen op, met die, en zo met die, dat zijn met die red, dat ze zal God goed zijn. Gott nummer 1 holen in ihr Leben. Red von dir, wenn ihr im Haus saßen, in wem ihr das schein im Haus saßen, und einen Recliner überholt, so wenn ihr einen Recliner saßen, und wenn ihr reisen, und wenn ihr in Dolein, wenn ihr abstehen, red davon. Red von dir wird, dass sie alle Gott gut sein, und wer Gott ist in ihr Leben. Und dort ist ein Tragwiesen, und dort ist ein was Lehr ab den Weg. Das ist die Kinder, wo gehen. Dus we lezen een groot tragt die Kinder ab, dat ze op deze weg gaan, wanneer ze eerst oud zijn. Van Jugend bis 13, bis 19. So, dit is een omwechseltijd. Eerst weer ze Kinder, nu zijn ze teenagers, nu zijn ze Jugend. Jezus, der ging ook naar een tempel, als hij 12 jaar oud was. En de Geschichte in Lukas, dat is zeer interessant, wanneer we horen dat hij zat im tempel met de leraars aller top. En wat we meestal uit de Geschichte uitnemen, is dat Janus zich zo wunderde over zijn antwoorden. Aber ich lese dat deze laatste paar weken, dat zegt dat hij stel vrouwen en zijn antwoorden aan. En zo hij antwoordt en stel vrouwen. De beste weg, wo we manchmal kennen, aan zijn kinderen leren, is een vrouw stel. En dan wanneer we een vrouw, dan worden ze aanvangen te denken, en ze leren zich wel te denken, en dan geven ze ons een antwoord. Wanneer de antwoord niet ganz stemmt, dan kan ze zeggen, oh, dat würde kennen, ze dit zijn, en dan kan we een leren. En zo werden we klaar zijn met dat. So die Verantwortung als onze, om die Kinder leren ze dat. So nu werden we kijken naar de 20-jarige. En Eva, en dit zijn adults. En so Gott heeft nog veel geredet van de 20-jarige. Ik kijk dat nu, wat ik hier lang niet alle zijn. Vele schriftsteden, wo hij redt van wat de 20 jaar en Eva zijn. Die worden het verheidelde land zullen aangaan. Hij zegt, telt die allen en die wordt Eva 20 zijn. En so hij redt veel wat van 20. Dat is wo de adults zijn. Hij houdt die verantwoordelijk voor de zonde wat die doen. Hij zegt, die wat je grumzeugt ha je in mij, wat je zindig ha, wat de Eva 20 zijn, die kan du niet aangaan. Hier is het zo redt van den tags wat in de kerk wordt getoeld. En jeder die wat 20 jaar en meer is, zal deze goofs, dus den tags, als een op voor den Herrn geven. En so hij redt daar veelmaal van, die wat de 20 en Eva zijn. En so dat is alle over dem erwassenen. Dit zijn adults. En dit is waar we aan vertrouwen. Dit is waar we aan trusten. En ze zijn over 20 en we zeggen, dit is waar ik die vertrouw. Ik geef die trust, ik verloot me op wat ik die geleerd heb. En dan is het een vers wat zegt dat hij wordt verantwoordelijk houden wanneer ze over 20 zijn. Vele wat over 20 zijn, en vielleicht ook al even jonge bevriedene lied, sommige van wat we hier zitten boven zagen, van die zijn over 20, die zijn jong bevriedene lied. En ik kan nog mal gehoord mensen zijn, wel die is groot,
der ist ein Adult, wenn er sich befreit hat. No. Das sagt in jeder Mann, der sagt, ein Mann, der verlässt seine Mutter und seine Vater und wird ein mit seiner Frau. So, das ist ein Mann. Wer das macht, das sagt nicht der Junge oder der Bengel oder was immer will sein, der Mann. So, er soll ein Mann. So, wer das nicht abmixen sei, wenn er sich befreit hat, dann sind die über dem Graut. Die sind fertig im Allgraut und das wo wir vertrauen dann. Die sind Adults. Und even wenn die Single sind, even wenn die nicht befreit sind, das sind Single, das sind Sehens und Dächter. Und ich glaube so viel mal, brauchen wir das auch als Eltern, wo wir unsere Kinder vielleicht versuchen zu kontrollieren. Wenn ich über 20 sind und befreit sind, dann erst das Kinder abtragen, das Eva. Das hat wir so fertig tun. Und wir können ihnen Rot geben. Wir können ihnen Rot geben, wenn sie sind, nur unsere Sehens und unsere Dächter, aber was sie befreit sind, sie sind auch bei ihnen. Und so, wir können ihnen Rot geben, Advice geben. Und so werden wir dort lernen. Für die, was die Kinder haben, was befreit sind und all uit hun Haus sind, werden wir uns dort lernen, dass wir ihnen trusten und dass wir ihnen lassen, ihre Entscheidungen merken. Ich weiß, dass das jetzt sind, wo Ältere sein zu ihren Kindern, dass, no, nicht dort down, nicht dit down, und nicht so ein Ackern, oder was immer das alles ist, das ist das. Und wo die Kinder ab hier mit Hand kommen, verrote Frauen. Und für ein paar Ursachen, wenn sie da kommen, verrote Frauen, dann würde der Ältere bloß noch sagen, weil du bitte das, was ich dir gesagt habe, wenn er nicht ist, dann darfst du mich nicht ehren. Und das ist nicht reich. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich meine, ja, wie soll die Mutter und Vater ehren? Und ich glaube, in Christi, wir lehren uns dort, dass wir schon statt die befreit werden. Auf einmal ging uns dort Licht auf, was das wirklich meint, unsere Eltern ehren. Und wir können unsere Eltern ehren, even wenn die auch nicht die Dinge alle reich tun und all die Dinge, das ist noch ein ganz anderer Thema, aber wirklich bloß ehren. Und, aber ich glaube, für ein paar Ursachen manchmal dort, die jüngere Lied nicht in Haus gehen und ihre Eltern verrot. Und dort Nummer 1 Ursache ist, wenn sie nicht gekontrolliert sind. Sie wollen nicht kontrolliert sein von ihren Eltern oder ihren Schwiegereltern. Weil nicht immer sind gesagt, was sie sollen tun. Und so dort, wo ich würde sagen, das zieht, dass die ältere Lied, wenn ich mich auch mit den Hand halte, dass wir ihre Entscheidungen merken. Und dort wir ihnen trusten. Dort, wo wir ihnen anfangen zu vertrauen. Ja, sie kommen vielleicht noch rot, aber heute über ihr Dach, die von ihnen, was die befriedene Kinder haben, wenn die in ein Haus kommen, die kommen verrot, die kommen an Schwester oder an Bruder. Das sind deine Schwestern und Brüder. Ich meine, sie haben selbst ihre eigenen Kinder, sie sind all Mama und Papa, sie haben irgendwo auch all Mama und Papa genannt. So, sie sind wie sind ihre Sehens und Dächter und wie sind ihre Geschwister in Jesus, in Christus. Und so, wie soll das bloß respektvoll sein mit dort? Und dort wir nicht würde die Bibel brücken und die Messbrückenbildchen sagen, no. Du bitte dort, wenn die Bibel sagt, du musst mich ehren. Weil wir keinmal nicht die Bibel falsch brücken, um uns weich sein zu kriegen. Das ist, was die Bibel sagt, und du bitte dort mein weich. Und das ist nicht, was Gott plant mit seinem Wort, dass wir das all den weich brücken. Ich glaube, dass das noch manchmal kann passieren, wo jüngere Couples, jüngere Lied in Dishonor sind, oder in Unehe sind zu den Eltern. Dort kann es dort sein, wo sie bis einer weggehen, haben nicht noch rot gehört. Und das ist noch ein anderes Thema, aber das ist nicht, wo ich so sehr von rede. Ich glaube, die junge Couple sollten auch noch checken, dass sie nicht motwellens die Älteren verehren. Aber wie aus der Älteren, die all befriedene Kinder haben, werden wir dort bis nach dort gehen und sagen, wie vertrauen unsere Kinder? Wie vertrauen die? Wie vertrauen sie, wenn sie uns noch rot fragen? Sie sind noch einmal unsere Sehens und Dächter, aber sie sind unsere Sehens und Dächter in Jesus Christus. Ich tue mich sehr brav mit meinen Schwiersehens. Und noch einmal dann, Frau, sie sagt, ich Kaffee haben mit ihr, oder er fand mich von weit auf und fragt, dass ich kam und ihm was rot geben. Und so, ich freue mich sehr, dass sie nur mich kommen verrot. Ich wünschte, wir kommen fertig befrieden. No, das ist Spaß. No, sie kommen actually. Ich tue mich sehr brav, even mit dort, dass sie kommen Frauen, dass sie können mit unserer Tochter befrieden. Und sie fragen mich noch mal rot, aber ich sage immer weiter zu ihnen dort, ich kann ihnen das rot geben, aber sie sind selbst gerot. Das ist, was ich dort kann sein, das ist der Rot, was ich habe, aber ich vertraue die. Ich trust die. Je hier auch von den Heiligen Geist. Je hier auch Gott. Wenn ich einmal ganz anders hier, würde ich ihnen sagen, aber ich will ihnen, wenn ihr das tun oder das tun, ich kann nicht ein großer Unterschied sein, ich will ihnen beide wer in starten.
wie war je bad Weg gut sein. Wenn du diese Arbeit nimmst, oder du nimmst das, oder je tragen hier an, und ich kann so wegtragen, und ich wünsche, ich trage einen Träg, ich hoffe, das sein uns. Aber anyway, was wichtig ist, dass wir uns sagen, ich vertraue ihn. Ich trust ihn. Ich vertraue, dass du warst von Gott hier. Ich vertraue, dass die das Rechte tun. Und so das, was sie will hier von uns, dass wir ihnen vertrauen tun. Und ich glaube, dass zwischen jung befriedenen Lied und mit älteren befriedenen Lied, ich glaube, 90% von der Trouble wird abgehoben sein in den Familien, wenn wir uns das können besser lernen, als young couples und als die Älteren, wo einander uns zu behandeln. Und wo uns einander zu respektieren, wo uns einander noch rote Frauen als Erwachsene, als Adults. Und so werden wir alle in das lernen. Ich glaube, in Lebenswasser hier, ich weiß das, wir haben all diese Stoppen, haben wir Ältere. Wir haben so eine größte Familie anfangen, viel von denen, was hier boven wir, von der groß da, so haben die einen Krieg in dem Meer, von wo die Teenagers sind. Und da gibt es manchmal ein bisschen Druck. Und das, wo wir einen Traag wiesen und einen erreichen dann. Und dann haben wir auch noch, da wo die Erwachsenen sind. Was abgewachsen sind, was die Adults sind. Und so werden wir lernen als Familie. In jene Familie, aber auch als zweite Familie. Werden wir uns lernen, taub schaffen, uns einig sein, taub schaffen, uns einander respektieren und Familien abtragen, was da ein bisschen Licht sein. Wenn das sagt, dass wir sollen Licht sein, wir sind das Licht, wir sind das Salz in dieser Erde, das ist von was das redet. Wir sollen Familien sein, was die Welt wird kann sein, das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes. Und ich hoffe, dass wenn die noch manchmal wo im Stuhl sind, oder wo einmal hier sind in der Stadt, dass auf einmal was somebody ihnen sagt, das ist sehr besonders. Hier haben wir eine sehr schmacke Familie. Wenn wir gleich nicht alle zu hören. So werden wir mit bis auf dem guten Weg mit umgehen, so dass wir unsere Kinder lernen und so dass wir uns einander kennenlernen und uns respektieren als Sehens und Dächter. Gut, Frau, dass ihr abstehen. Vor dem Himmel, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns lehrst. Dankeschön, dass wir können nach dein Wort gehen. Du hast uns klar gesagt, wenn es kleine Kinder abtragen, Teenagers, wo wir uns alle abstellen als Adults. Dankeschön dafür. Dankeschön für dein Wort, dass das praktisch ist. Und dass wir das können anwenden in uns Leben Tag für Tag. Ich bete in besonderer Sehen auf all die Familien, die hier sind, junge Kinder, Teenagers, befriedene Kinder haben, dass sie bis vor die Frau noch weiß hat, und die entweder die Staupen wiesen, was sie hat zu nehmen, dass sie war bis gute christliche Kinder abtragen, aber ein christlicher Weg und Tragwiesen, dass das in dein Wort sagt. Dankeschön, Gott, für das Helene, dass wir in dein Wort sein und dass wir das Tag zu führen mit Sehens und Dachtertaub. Help uns bis, dass wir wollen sehen sein, als Mom und als Dad, Großpapa, Großmom, dass wir wollen sehen sein zu unseren Familien, zu unseren Sehens und Dachter. Dankeschön, Gott, für die Familien, was du uns gegeben hast und wir freuen uns, dein besonderer Sehen und Beschützung gewähren. In Jesu Namen. Amen. Ich würde freuen, dass das Prayer-Team noch kommen, die wird bereit sein, für Jünd hier zu beten, für was immer Ursache das ist, dass die würde gleichen, dass wir für Jünd beten. Wenn hier auf einmal somebody ist und die würde gleichen für ihre Kinder und sehen zu beten, was hier vielleicht nicht sind, abgekommen, die sind hier, die würde gleich Jünd die Kinder zu holen. Sie hat sich gerade gemerkt von der, besonders auch für Jünd zu beten und für Jünd Familien. So gut nicht rührt, wenn Jünd dort janker zu tun, haft bloß ein sehr guter Tag, bitte ab dem Hof, wird bis sehr schein gehen, kann Jünd am Jünd Kinder, hier wird Mittag sein, hier wird fassbar sein und bloß ein wunderschöner Tag. Gottes Segen mit Jünd, was war das sein? Wer sie jagt und der Gottes sehen sich besorgt um mich. Wir verloren doch ein Million, I have life for me. I have life for me.
Isaac zie. Du best for me, best me me. Ik zie wer is Isaac zie.